Kasangay ta asawak. Kat sigurado nga agur-urayan kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Sugat ko. Sino tinanggandak itibiyag ko? Sino? Agparbang ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyak. Agpaggadlakit di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad, ti basol. Asino, ti awan basol na. Asino, ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas ngagpaay kadagiti saan analinteg apanggep. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, nakasangpet ni Margarita iti simbaan, idi nakita na ti kotse ni Francis a nakaparada iti igid ti dalan. Ket dita, ad-addamanen aginura na niligaya. Gapo tayo so kumatikadwa ni Francis a makimisa, ngem simbang baypayla niligaya. Iti na minsan nga aldaw, at da ni nanapipay iti paraangan ti farmhouse, idi masideg ni Margarita, ket dinamag na ni Francis. Nangngegmet niligaya dagiti na isawang na kaninanapipay, gapo ta dalang daytoy iti asidegda. Ngem na kuna ti bakit? Saan kumangag panunot daytoy iti negatibo? Gapo ta iso ti ayayaten ni Francis. Iti sabali a pangir na panangala ni Kalalili iti inumenda iti amo na ani Astor. Nadlaw manen ni Dagimay ti panagkawkawas daytoy. Dinilaw na nga rod ni Kalalili. Ngem na kunamet ti balasang amagustuhan ni Dinggas ti kastalangana. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol! Hoy, kani-kani. Anya di ako nam. Magusto ni Dinggas-tigas ti alangak. Anya? Wan, amom ka di? Nasingad kamin iti tunggal maysa. No may papankin ni Dinggas, Dagimay. Awan laban mo kanya. Adayo matang akay kayat nak ni Dinggas ngam siya ka. Adayo ama sexy ak ngam si ka, Dagimay. Isa sorry. Adayo akay kayat nak ni Dinggas. O sige ipan kunday ti inuman ni Amo Astor. Nyamot dit nga babae nga. Adayo kanu nga kay kayat ni Dinggas. Ang agpaiso nga ta. Di uray mat. Kagurgurak to pa da nga Dinggas. Di uray saan kun nga makita kat ayos lang kanyak.
Sige, amo. Agpasentro kaming kadagiti kakadwak a babae. Sige. Sapay lang ko ma. Tama i-deliver yo amin. Dagiti papa i-deliver ko, ha? Awan pagdanagam, amo. Saan kami nga agsubli dito'y happy house? Aging gaasaan mi amalpas, tinangibaunam kada kami. Masayat. Gasto ti kayat ko, kalalili. Sige, amo. Agpatuloy kami. Sige. Tagananad kayo, wen? Ni, rumwar nga tadagita nga babae. Nanagno. Ni, sa dino ti papanandagi nga babae. Nanagno. Wan nga rod. Ay nga talabit ang mapanday di sentro. Gumatang da iti masapsapol da. Kasta nga tangag, paiso. Saan gamat nga kadwa ni Dinggas, wano ni ang kuwana na? Magnada siguro aging gaiji pagurayan iti lugan. Nga oray nagadayaw. Dagimay. Bakatagno. Ah, Ada ka di merienda ngayon sa gana yo. Ay, ada among. Agmerienda ka. Wen. Isa ron no, medyo balkon ti happy house, ha? Wan among. Ay, wan gayam among. Papanandagi jay babae di ta happy house. Kasla rin mo di amin mat. Awan bibiyang mo no sa dino ti papananda. Ala, ing kamangalan iti merienda. Ta isa ron no, medyo balkon, ha? Wan among. ala, tulungan ka na mangisagana iti merienda ti amo yo. Kat kalpasan na maipan mo ti merienda. Agsublikan diti kusina. Ta isagana tamanen dagiti iluto ta. Sige nga Rod, nanagno. Sa bagay, awan mo't dagiti babae. Agraman dagiti lalaki. Tadadamot iji purpurikat. Dadinggas kan ang kwanti kadwa ni Astor. Iso dati lutuan ta. Uray saanan nga mga ni Dinggas. Daang kwan langan kan amo nga store ti pakananta. Anya? Iti anya agapaw asaan ang mga nidinggas, dagimay. Ay, nabanugak ang naglabakan ng isampay kadagiti kawas ti maladaga, nanapipay. Ay, imbagak mo't ngaminan kan ka, asya kun ti aglaba, balasang ko. Saanan, nana? Mabanog kayo iti husto, no da kayo pala ang ti aglaba. Sana bale, takabailakmat. Wan angam na banog ka. Uwan, nana, ngam agi na naaklabiit, mapukawan ti banog ko. Wan, aginanaka. Anya ti kayat mo nga inumang, tayalaan ka. Kuha nana, daytay na alsam ko ma. Ay apag isaw, adda pinurus ko aperes di talikodan to'y farmhouse. Dayjay laeng ang ti aramidak a Diyos mo. Agi amanak, nanapipay. Mala, aginanaka. Tainak mangisagana iti Diyos mo, balasan ka. Nagpapartak dagiti agtrabaho. Awan ti makitak abayaw na bed nga agtrabaho. Digas. Wana mo. Kapoy ti dayta. Ibagam akayat ko ida nga ikan iti bonus, ha? Bonus, amo. Wen, uray sika. Ikang kay ti bonus mo. Gapo ta makita ti kinatulnog mo kanya. Agyaman na ka mo. Onya! Kontento kayo, nitintad ko a bonus yo. Nasaya at launay. Alangarod, ipalpas yun na ito'y happy house. Tapno isarunuyon apapintasan ti aglawlaw na. Ituloy yu ti aggagat. Iti kasta, maay-ayo akkada kayo. Narabyan kayo, kalalili. Wana mo, ngamin, inururay mi pa'y tay may sa abayar. Kasta ka di? Kat, mabit na nga mo ha. Itad ko ti kwalat na. Oh, adto'y amo. Ado a kwarta daytoy. Saan anak kurangan dayta, amo? Nasaya at launay. Kat di ka danag. Ikang kayo itibingay. Oh, dito yung ti kape, mamong. Itaman pa nga nasa pa ka nga imaid to'y kitchen.
Amo, Wen, tamasapak nga mapan iti purpurikat. sige nga rod amo, agkape ka. Kat isaganaan kay ti kanam. Mabit lang, Dagimay. Atoy, awata. Ne, kwarta? Agsweldo ako, among. Ay, agyaman na ka nga rod, among. Ngam, ado da ito eh. Wen, gaputad da pa'y bonus yo kani bakit agno. Inayon ko ditan. Bonus? Wen, ibingayam to ni bakit agno, ha? Makamukan, naman utiitad mo. Ay, wan nga rod, among. Malala, isagana munti kanak. Tapno makapanganakon. Ket masapaak amapan ije purpurikat. Wan, among. Napanan ni among astor na naagno. Agora ka. Ada itit ko kan kanana. Anya aya dayta. Kwarta. Detoy, bonus mo kano. Naggudwa ta itintad na nga bonus ta. Ha, Awatan yun, ana na. saan ko nga awatan dayta? Ni, apa yung ay? Awatan yun taintad na nga rod. Kan, amang ano sa baliti pagawatan na, no diyo awatan detoy. Ay, Awatan nyo kit din. Idulin nyo no saan nyo nga kayat nga gastusan. nyala. Awatak ta idulin ko. Tauray siya kat idulin ko matlaang detoy. Awan mat paggastusak. Iso nga idulin ko, nanagno. Nagbiit ti aldaw ligaya. Aldaw laengan ti urayan. Kat agpas ngay kan anak ko. Wan nga rod, tatang. Kat, kasla ag nerbyusa. Kasla ngamin diyak kabailan ti agpas ngay. Kabailam. Tatang, Masapul anatibker ti pakinakemaw. tatang, Wen, anak ko. Saan ka nga agnerbiyos? Kabailam da ita. Saan abalay? Takunamod ni Francis nga iti ospital ti paganakam. pagyamanak launay dayta ka ni Francis, tatang. Awan tinasken na pagdanagam, anak ko. Ken adda kami latta iti likodam. Nangruna asaan nakaabaybayan ni Francis. Wen, tataaman siya. Mapanak iti sentro. Mangkita kiti mabalin na pagyanan ni Ligaya iti asidag to ospital. Ala, baraw. Sika nga raw ti makaamaw. Agnaid pa lang ni Ligaya iti sentro. Tapno nalaklaka may taray tayo iti ospital inton agpasngay. Sige, baraw. Aramidem latan ti amom anasayaan. Dagimay, nakitam ka din ni Dinggas? Papampanaw na lang ito kitchen. Apay aya? Anyamot ka ni Dinggas. Nalipatan ng samot kan tay tulagan mi. Tulagan nyo nga. Anya deta nga tulagan nyo? In kami jay sentro. Agpakuyugakan ko na. Ay, aya. Ay, wan, naibaga na kanyak deta. Ngam, kuna namat kanyak nga saan nakakano nga kuyugan. Imbaga na dayta, dagimay. Wan mat. Apay agulol budak. Saan mat? Agul-ulbud ka dagimay. Kun kunaklaan agkuyog kami kinidinggas amapan ijay sentro. Ngam imbagam adagosan adinak kuyugan ni Dinggas. Kat oraya, takun-kunak lang madjay baga. Kun kunamlaan. Kat wan mat. Nukunam nga kun-kunam lang jay bagam, di kastak mat. Kini-kini. Kun-kunak lang mat ajay bagak. Sige, pumanaw ka dito kay Chinta, agdalusak pay. O sige, inakon. Inak man langan sa pula ni Dinggas. Ay na, awan na ni Dinggas. Napanan ije purpurikat. Uray mapanak lata ijay purpurikat. Sige, bye-bye, dagimay. Anya matiyata nga babay nga. Ipadlaw na nga kurso na daan na ni Dinggas. Di pala ni ang kuwan mati kurso na daan na. Anya matan. Anya ti makunam diti pag naidam, Ligaya.
Napintas, Francis. Asidag dito iti ospital. Nasaya at launay. Itataam mo kaon ti pagyanan nyo dito'y sintraw. Kanayon nga umayak sumarungkar. Wan, kabsat. Umay kalata Alang nga Rodan, agin na kayon. Tay simpak dagiti gamit yo. Ay na, bayamon baraw. Siyak tulatan. Aginana kayo kitday. Tay saganak tay balon tayo amakan. Tanay pangaldawan. Nagado tay linutok itay agsapa abalon tayo. Tapno saan tayon arumwar amang restaurant tay. Ala, tulungan ka, kabsat pipay. Makamo kayo nga Rodan, Nana Pipay. Tatang. Ay uwan, balasang ka. Mala, umay ka nga rudan kabsat. Tamapan ta ijay kusina. Ni, may kamat ito'y ayanda na naagno dinggas. Wan, gaputa mukmat adito'y kayo amat maturog. Apa ang may kaito'y? Umayak lamang kay sarsarita. Ay, iswaya. Dagimay. Kaya't ko lang ay palagip ti marikriknakan ka. Agayatak launay kan ka. Ish, anyamat diato nga tao. Imbagak nga rot kang kaidin. Diyak kaya tilampong kan barbasan. No kasta. Kaya't mo nga gibarbasak ka nagpapukisak. Saan? Makamukha iti biyag mo Nga mada ka di marikriknam para kanyak. Ay, apo datoy, dagulit ka. Diyak nga rot kaya tilampong kan barbasan dinggas. Sige. Sabali lang aroda na ba nagtipagsaritaan ta. Tano may papan iti panagayat ko kan ka. Makauray day ta. Agur-uray aklat ta iti pangadang mo, dagimay. Umay kakit din, mapantay di unag. Agkapitaman kit di, tani, naglamin. Sige, dagimay. Kaya tagiyaman ak. Napanan ni Dinggas, dagimay. Uwan na naagno, napanan. Agsubli ka no ijay purpurikat. Imbag man, tada inaramat na alugan ngay may ditoy. Adyaan na. Binulod na kini among Astor. Dagimay, ada ka din nagkinaawatan nyo kani Dinggas. Awan mat, ana naagno. Ano mat dita nga damdamagan nyo. Diyak nga rot kaya tilampong kan barbasan. Makaisamakan ka, balasang ko. Anya mat dita nga damdamagan nyo mat nga. Alakay din, maturog tayon. Nangruna kada kayo. Tani bakat kayon. Kan amok nga nabambano kayo itay aldaw. Wan, kat aging gahita. Mariknaklat ta, tibanog ko. Iso nga ron nga ginana tayon, nanaagno. Sige, maturog tayo kay din. Anay ko, simakit ti tiyan ko. Agpas ngayak samot dun. Nana Pipay! Nana Pipay! Nana, aga nakaksamot dun. Ha! Ay nabalasan ka. Ay saus, aganakan. Nagsakit namin ti tiyan ko. Uwan. Ay, tayong taramitag. Ay, mabit lang balasan ka. Tay nakringan da Francis kan tatang mo. Ay, sasapaw. Ay, saus. Ay, alan a franchise. Pagkata mo niligaya, Barok. Ay, nanda kita'y bado ti ubay. Ay, nanda kita insagana taligaya. Nana Pipay. Nana. Ay, chinilas mo ligaya. Ay, di mo liplipatan wan. Ay, anya tayan, alaak. Ay, kapsat, bitbita mo na, aday tatirmaus. Mabiglaen, kabsat pipay. Di ka agapura unay. Alan, ligaya. Umay kan. Mapantan iti kotse. Ay, naapo, di mo ka di baybayan aniligaya. Diyos ko, tulungam ka di apo. Kasyam ka di apo. Kabsat pipay.
Ay nakapsat aman siya. Nakapagpasngay nga tan niligaya. Ay na, di mo ko mabaybayan apo. Saan ko ma... Di ka da nag-akasta. Kamsat pipay. Ay, talaga amadanagan nakapsat aman siya. Ay na, awan ti rumbeng pagdanagan tayo. Kahit ni Francis, ayan na. Pinanawak itirwar ti delivery room. Adda ijay. Urayin na no makapagpasngay ni ligaya. Ay, kasta ka day. Ay, na Diyos ko. Di mo ka di baybayan aniligaya, apo. Saan ka di, Kamsat pipay. Agyaman akin ka apay. Gaputa kasla anak mo ni ligaya. Kas ita. Kas taunay ti danag mo kinkwana. Apay, saan ka amadanagan? Saan man? Madanagan akmutlaeng. Ngamkit day. May mayat mo agkalma tayo lata. Basta panunutin tayo. Asaan abaybay anti Diyos niligaya. At daw masidag dito'y ayanta, Francis. Doktor Samud dayta. Wen, Nana Pipay. Nakapagpasngayan ti asawa, mister. Lalaki timpas ngay na. Ay, agyaman na, doktor. Ay na, agyaman kami unay, doktor. Nagpasngay kan anak ko. Ket kadwam ti anak mo dito'y kamam. Tatang, Inyag itay ti nurse. tatang. Nay, apay ngay anak ko. Agluluha ka mo tay. Ngamin, diyak ka muna niya to tigasat nga gururay kan kwa na. Ngamin kat. Saan aday tati panunutem anak ko. Ngamin, nasaya at taw ti pagbanagan na. Taada iti sidong yaw ken ni Francis. Padakkelin yaw iti nasaya at asursuraw. Agbalin kayaw ang nasaya at anaganak kinkwana. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.